সংগ্রামশালো টিআইএসএফ এবা ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্টস ফেডারেশন বখতি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ কাঞ্চনপুরনি প্রিন্সিপাল ने थाने कयबलाइया फरका बरकनि सानमंग उनखा एविबिपि ब कायसा बीजेपी बदनी बेदेक लायो टीआईएसएफ ब कायसा त्रिपुरा मथा बदनी बेदेक एविबिपि रक जे खलाइतैन टीआईएसएफ रक खलाइनाय हिनि ओपन चैलेंज रेवे गभर्नमेंट डिग्री कलेज नि प्रिंसिपल ने थाने शिबलाइया फलका Think man ba yan ang gov degree college of man ba feeling to bosa sa kana. Jung tiniro Kanchanpur government degree college ma pa chini keha demand ko chini TISF Kanchanpur sa division new ye jung 2022 chiyo jung tangsa pai mo Kanchanpur government degree college bito ba keha bai jung recognition mai ko actually proper kampon jung tangmaya ko officially ba biyo jung keha bai chini mo kuren bo ye jung Kanchanpur government degree college bai ke principal tiyo application do payo mangke jing student council lo jing ABP ro growing ko pro student council student ro sa kam ke tong so principal no samana mangke student ro council lo ke pro tang tong jing TIS ko jung para proper function mai mai pandawo jing memorandum education do payo angke jing TIS ni main kick mangke student jeba bro report klai to nairaw bro no support ke nai bro no help ke nai colleges po admission ke mia kong to ma kung to abu ma rono pachu officially system jung paye help ke pa me nai mo panda jung bo official recognition ni hiya jung application de painje Ke tinyo na application ri tinya principal le man jorawa nano asama kok mari be hala. Principal sawo jung jeba ang higher authority bai salaye no sanai bo non flag by trade ba kile tik tak to ab flag by ben no use kemene de kemia de ang higher authority bai salaya kana ye bosa ketre chini office council student council no ro occupy kene ke khetom phedi bro by community bro by kumaya ko masalai dum bai abule bu bai accept kheu aru na ABP bro ni council of owner by so ke chuma salaya bro pura go banda ako bro no forwarding na bung khena sa principal sa ke kini flag by banner ndo bandale am samaya ko but je pass out un thande ro bro police ni under ro phaye police ni academic ni matong phaye interfere ma ke ane je bro to pursuing ke tune ro pore tune bro no bro occupied ma khena student council of bro no samama ta na ye chini principal ke sa Haksa.